da ide. To je tako ti znaš. Pa krpen. Lagano se otići i stopiti. Telo opustimo. Telo opustimo, državi pravac i hoćemo stanicu jači do trgovine. Ali pazi, ja imam problem. Znači mogu da proceniš svoje opstojanje recimo od mene do Brčića. Onda, ako bude to bio komand, kreni levo i desno, ti misliš da će ispod brda. I to ne postojiš. Znači, tek kad izađeš ispod brda, onda ćeš ideš levo ili desno da ti ja već budem gore. Gledaj. On je pametan. Gore to vreme. Glajder je siguran sada. Pokrenu vamo, on mu je tamo zabio kodinu. Pravo je vidio. Znači kako treba tamo. Koji broj? Надо вот петушку отключить. O, sunce. Sutra ujutru. Ustiću. Jao, ništa te ne čujem, Željko. Alo, Andro, jako te loše čujem, ovdje mi vetar duva. Ujutru u 9. Da. Baš. Ćao. Ti trenira sletanje predsjednika. Ne znam, dole negdje. Ognjića nisam mogao da stignem čovjek novim. Kogo, Taj glajder, taj dole. Neki, sami dugi. Halo, Zlatko!
se gdje sležimo, znaš, vidjet ćeš ljude ako dolaziš gore, koliko možeš povesti gore. Dobar dan. Kako je bilo? Nisam letao, tu su mi neki biti. Da ti lansira. Ovaj Nikolina Plopka. Ja majstor. Da si uvijek u vojsku ili... Uvijek Ili si tako dobar pa ne daju. konstantno. Plin je ono, ovako, znaš, različito ono. Na vrhu brda je kao ostalo i bukvalno iz ranje, iz ono gore našte, ono, sad se snima samo na Tomb Raider. Da, na dugi da, prema tamo. Atraktivno, Ali to se zna sad. Pa gej. Pa dobro, između ostalog, ali atraktivno je. Sad dolazi viši novin, ali pre do 15 godine više sve se zna. Sad nije baš, ali ima. Ruke moraju gore ruke, digni ruke. Mora dignut ruke. I kao pušta ruka, vuče ga dole ga koči, ide nazad, ne ide naprijed, ne poleti. Jer kad on vuče, on od straha vuče dole. Ali kad od straha, onda ide nazad i dole. Još ti se baviš ničim? Slobodno leti. Ja što limer propadam. Ovako propadam. Jer jebem ti instruktora tako. Kako to instruktore ne vičeš da koči? Tekmo je bilo pa tak. Zdaj bo, ne? Ljubice se dneve, da je dan prejše, ni pa pojmo se. Da je dan to vreme ništa, nekaj se tu prvi dan prejše. Gore ruke, Adam. Tam će neki vrteti, kamu to še? Poj, ti ne možeš potremo, menjavati, ker je to boš da lahko. Če bi tu pa nek zaprta, Neki suvenir, venecijanski. one maske. Ne, nismo ono... A čekaj, jeste to za novac slikali? Slikali ljudi s vama? Da. Pa su ono kao stavili kim? Ne, danas, znaš šta, ja nisam... To sam vidio u Rimu, da to rade. Znači ono kao oni ratnici rimski i onako neki svi stoji kao ba. Pod the coin in. Ko je to kvitko more... Fotografirali su nas, isto smo fotke i u Japanu, znaš, ono, po tim kontinentima. Ali mislim
Zajedno sa Srđanom i sa Arsom smo odlučili da to napravimo uz pomoć predstavnika opštine. Treba više da kažem o tome. Sad imamo neke poslove koje moramo da obavimo na osnivačkoj skupštini. Pod jedan, moramo da imenujemo lice koje će da zastupa u Ministarstvu za sport i sve ostale papire da pripremi i da preda u Ministarstvu. Moramo da izaberemo predsjednika, s tim što kandidat za predsjednika nije došao na sastanak u našoj opštini, a i bio je predlog predsjednika opštine da on bude predsjednik kluba. Moja ideja je isto bila da on bude predsjednik kluba. Ja se nadam da se svi ostali slažemo da njega predložimo da Dejan Milović bude predsjednik kluba. U isto vreme je Milović zapisničar Meni je drago što su se okupili ovdje da se osnove ovakvo društvo i nadam se da ovdje ima dosta hrabrih, dosta smelih i dosta pametnih koji mogu to da odrade. Sad, u izlaganju gospodina Srđana, ja bih par reči rekao da ljudi koji, a mogu i da kažem uz iskustvo da čovjek koga ste predložili da mogu i ovako, međutim, neće on imati dovoljno vremena da se posjeti u tome. Znači, pametnije je bilo po meni, koji iskuje da znači levo i desno da bi sve to ostvario. Uz njegovu svesrednu pomoć, a sigurno će vam pomoći i mislim da će vam ta pomoć biti koristnija nego da bude na kontribu predsjednik i da posle mora da ide tamo, da vam pomaže svestrano, a da